ngingoko Malinga isibongo ekhaya ngokuzalwa useFriday Mondlo kodwa ke ngoba sihleli khona la eThekwini sengakhe lapha phezulu entokozweni eduze kwaseNtanda. Ngiyacela Nkosi uhlalo limini lami ngingaphambuki ngona abantwana bakho phambuba bekhona umsebenzi omkhulu kangaka, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu athole lo msebenzi abese ebona ukuthi kumele awuphathe ngendlela yakhe, ebese boyonakala abantu bakaNkulunkulu. Ngiyacela ke Nkosi ube nami mangilahli, ngizocela ukuthi uNkulunkulu simkhonze, ngikhonze ukuthi abe ngakimi ngengoma ka148 sisandinda pasimisa sabashia
amahle enkosini. Ngibonga indlela enihlabelela ngayo ngoba kuyenzeka ukuthi ngisho kuthiwa ukhathazekile unosizi kodwa mawuzo omunye umuntu ehlabelela uzuphiyano lihlangana bese kusuka zonke inkinga zakho uzikhumbula uphilele ekhaya. Amen. Sicela inkosi ukuthi ngalesikhathi kuzoba nomcimbi omkhulu kangako ukhumbule obaba bethu abalele emathuneni nabo bonke inkosi abantu abasabatha kuleli tempeli bakhumbule bonke inkosi ukuthi ma sekubizwa sekwenza umcimbi nabo beze bebe khona ngisho eithebeni ngoba kuyenzeka sikhohlwe ngoba sidaliwe nje sikulomhlaba ukhohlwe ukuthi wakwaba nomzalo wena wadlula emhlabeni kuthi ma sekwenziwa into enjengalezi sukhohliwe ukuthi awukonje mina nginobaba wayesabatha kulela tempeli mina nginomama mina nginotati wethu wadlula emhlabeni kuthi ma sekujatshulwa ufise ufuna bakhumbule nawe ufise ukuthi ngathi ngabe ubaba ukhona ufise ngathi ngabe mama ukhona uyabona injabulo enkulu engaka nawe uyamukela umkhokheli ngoba kunendaba enkulu yokumukela khona indaba ekhona enhlizweni ukumukela ngiyazi ukuthi abantu abaningi akuyona inkonzo bakwethu engifisa ukuthi abantu badangale ngiyafisa ukuthi abantu inhliziyo zabo ichachambe cela ukuthi inkosi ungenze ngingaboni abantu amen ngoba kulesikhathi wonke umuntu inhliziyo yakhe itiloko fisa ukubona ubuhle obuzobe bukhona ngithi ke Jehova nami mema inhliziyo yami inhliziyo nayo ize kumkhokheli ivume ngoba kuyenzeka ukuthi khetha umuntu ebandleni kade efana nawe nami elingana mhlawumbe ngokweminyaka noma engaphansi kwakho abese yakho eyakhethwa ukuthi umkhokheli khokheli oyingcwele oyingcwele ngikhokhele inhliziyo yakhe ayivumanga kahle andayivumanga kahle ebese wena njalo uma enza izinto ubusi yasho ukuthi mina ngabe ngikwenza kanje lokho mina ngabe ngithi akwenziwe kanje kuyenza akhetha umshumayeli uthi hawo mina lengube engathi paphathe kanje ngabe ngiyigqoke ngabe ngigqoke lasebehleli uthi bayamthengela nje kanti inhliziyo yakhe ayivumanga kwaseqaleni Thixo uyakubona siyakubona thina kodwa uThixo uyakubona athi akhethe umkhokheli abantu bamjabulela uthi nijabulelani bethe bathi ubona umkhokheli sekhethiwe uphambi kwethu wena yakhe inhliziyo umkhokheli kanjani ubeka izaba lezo zaziyo wena kanti uNkulunkulu ngakuye beza amakhosikazi enze zonke imfanelo nezimiso ezimiselo uThixo kuye wena lokhu ungakuphethe kahle lento uzodlula emhlabeni
uthi afika ngaphesheya uye ukuhlangabezile athi uNkulunkulu uthumela abahlangabezi namakhosikazi esivulula imvulo yabo ngabe kuyavunulwa ngabe kwenziwani bekuhlangabeze athi uyafika athi ibhuku lakho lika 14 kuthola ukuthi aliphelele kuthola ukuthi aligcwele ubusuba nenkinga awuvumanga kwaseqaleni kanti thina abantu sihlulwa into elula empilweni ukuthi uma into isikhethiwe uma ungaboni kahle uhambe uyothandaza wedwa uthi Thixo mina nalenhliziyo yami embi ngiyacela Nkosi ungimeme ngiyazi ukuthi lokho okwenza manje nguvumanga kodwa ngiyacela usalise ungimema yenza inhliziyo yami ivume kuzokulungela uma sizwa ngabadala bathi ngenye imini kwakukhona ibhunu ubaba mkhulu wathi bayifika wase efuna indawo kulo leli bhunu ukuthi wena sibanibani ngicela ungidayisela le ndawo lena ufuna ukukhonza nabantwana bami baNkulunkulu thola seliyanqaba leli bhunu wasethi ubaba mkhulu kulungile waseyahamba wafika esuka ngapha emampondweni mayifika emzini wasekuphakameni akuhlala isikhathi waseyadlule emkhayidini kwalalwa kuthiwa lilele ebusuku labo lokhokho balo belishanga amandla lavuka ekseni bethi unqabelele uNkulunkulu funa indawo hamba kuye njengamanje vuka kuye thola vuka ngeintatha labuza ukuthi ushembe lona libuza kumakholo endawo ayekhona idlanzana leso sikhathi ushembe lona ngingamthola kuphi thoba mkhomba abantu bathi hambe kuphakameni washaya imoto wabheka kuphakameni thothi mayifika ekuphakameni kwathi udlulile usemkhayideni ladlula ibhunu lashona khona lathi malifika yasiyaphuma indlamhlathi yabuza yathi ya kwenze njani thwalathi ngabela likhuluma isibhunu ngabela likhuluma isiZulu ngabela likhuluma isilungu thwalathi shembu ufikile uzofuna le ndawo nganqaba ebusuku ngithengilele kwafika obaba bangizalayo bathi nginqabeleni ngokudayisela ngakho ke wozoyithatha le ndawo yonke yakho babe sebe wayeba seyiyalela inkosi yami yalela yathi ke kulungile ngizobuya ngizoza lapho kwahlala emkhayidini kwaze kwavala umhlangano wazi ubaba mkhulu wabuyela khona emampondweni bayifika kuleli bhunu laseliyayaba uthi ke nansi ihamba la izigcine la ungabusakhokha lutho yatholakala kanjalo indawo ubaba mkhulu engazange ayikhiphele ngisho isenti amen ushembe simkhonzayo abantu bahlulwa kumthatha kancane bahlulwa ukuthi uma esemile phambi kwakho bese bebona isidumbu sakhe bebone umzimba bethi ayinikhonza umuntu enye insizwa sisasebenza kwa Unilever la ePhoenix eyakwaMasikane Sibongo sasebenza nje operating machine yona saspeka thina komunye umshini yase ihamba le ndaba ingayiboni kahle ihlala inokusithwenza nje ngoshembe hayi lo shembe wenu njalo nje hlala bathi abafana uyasinyukunye hlala usinyukunye ngoshembe njalo esiqwini sesine sewuthingo nenkosazana shembe sambethele umjiva ngelinye ilanga bese kusuka insizwe yakalivuno wakuthi ubhekisisa ibisithi hey lo muntu lona uyasihlupha la yazi wena ngelinye ilanga ushembe uzoyibonala isithunga kanani ku sisuke sihlabele isihlabele inkosi ithi simakade kancane ibisithi ikhuluma lensizwe ithi shembe nyazi lwezulu thiyo nenkosazana ngicela uyibonakalise kule nsizwe ngoba iyakuphika ayiphelanga inyanga lo muntu waxoshwa emsebenzini angisho ukuthi bangcwele kuhle ukuthi ukuxoshwa komuntu emsebenzini kodwa ushembe uma abantu bevukela abantu bakhe uyavama ukuthi aphendule ngendlela engeyinhle beze beyisol ukuthi babe benzana umuntu wakhe la ngempela lensizwa ngahlangana naye gateway ngayibuza athi awensizwa usakhumbula ukuthi wena udelela ushembe ithe ndoda udlule kulezo zinto
ngithi mina ufuna uxolise wena ngoba izinto zakho ziyohamba hambe zime. Thola uNkulunkulu la ekhona ebuhleni noma kuphi. Uxolise ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu udelela ubuka umuntu umeya ubuka isihluthu sakhe sibovu nazo zonke izinto. Ebese umthatha kancane. Kanti uNkulunkulu umphathisile ukuphathisa ubuqhawe bakubo. Mhlawumbe yena yedwa umuntu oyiNazaretha kuwo. Kuyenzeka emakhaya ngoba sikhona siba ngaka nje kanti wena qhawe, wena onkosana yasezulwini. Ngoba kukhona kuthiwa samakhosana nje. Ushiya ukuthi siwine ifa lasemakhaya ngokuthi sibone ushembe. Abantu bayibethathe kancane lento kube ngathi hayi inkosana ubushisa impepho. Kanti cha wena inkosana sezulwini. uNkulunkulu ukukhumbulile kini. Ngokwendlalela ngoba akubona bonke ngisho emndenini onabo uyazi nawe ukuthi akubona bonke ngisho emndenini labamaNazaretha. Kodwa wena wathandwa. Kodwa kuyathusa ukuthi usuthandiwe ubusufika uyadlala khona kuleli bandla. Bone umuntu esenza izinto engenziwa kuleli bandla kuthiwa cha thethwa leli bandla uthi ngesabathu ukuthi akwenziwa. Bona umuntu eyiqhephulela nje umbrella. Sasazi ukuthi leli bandla ayiphathi umbrella ngesabatha noma iqheshulu. Sazi ukuthi kuleli bandla uma uyinhlala isuthu uyabhinca, mawungabhincile ufaka ibhlukwe elimnyama neshethele emhlophe. Kodwa sekuyenzeka sesiyabona phephulu namanye nje. Kodwa umthetho waleli bandla uthi inhlala isuthu iyabhinca. Ukuthi ubhinca imbuzi noma ini kodwa uyabhinca. Ngoba kuyenzeka ukuthi abantu bekuthathe kancane ngento oyenzile kanti wena ubhincela uThixo. Futhi userious wona amandla onawo. Abantu beze bebonela umuntu webhukweni leneyivi ukuthi lihlelele kunale mvunulo yakho. Kanti uyena ohlele emthethweni. Kodwa ke Nkosi bakhumbule bonke bangabakho nabo. Bonke abantu bakho nezingane bakwethu siyithande uNkulunkulu asipha amandla siyithekela amasheta amhlophe. Ngoba kuyenzeka ukuthi umzali ugcina ungayinaki nje ingane yakho. Ungayifundisi nokuthandaza ntambama ukuthi la ekhaya ayibizi isonto esontweni lala nathi namhlanje. Nasekuseni mani khona kuyisonto uthi vuka nathi namhlanje Nkosi. Ngoba la ekhaya iyona into edliwa zingane. Bese uyinika umgidi uthi hambani niyothi nithethelelwe ezona. Uma kuzoshunyayela ingane ayizwa lutho. Ayinendaba. Kodwa ke futhi enye into ethusayo kuyathusa ukubona abantu abadala kuyibona bonayo esontweni. Uyayumangala ukuthi awu uma kona umuntu omdala ibandla lizoshona phi? Ngoba nakanti isekelo sebandla. Ngoba umuntu omdala uyena ufuna ahamba aqonde. Ingane ibonele kubantu abadala. Kodwa angeke ngikwazi ukuthi ngiyala abantu abadala. Isigaba sami singangowethu ukuthi sikhulume nowethu. Ngoba ayikho ebuhlungu nje ukuthi ubone iNazaretha emsebenzini nisebenza nalo lishaya ikhathi. Kodwa uyazi ukuthi iNazaretha makufika kuyisabatha mhlawumbe ngenile emsebenzini kushiswa inyama liyabamba iqatha nalo. Bese bethi abantu wena ngathi uyiNazaretha enjani? Lekho uSibani bawo bayidla inyama eshisayo ngesabatha. Kube ngathi wena wenza into wrong. Kanti cha usemthethweni uhleli wena. Angazi kwadalwa yini ukuthi intembi isheshe ichume kubantu. Mawenza intembi yasheshe ukuvela. Sisandinda wasimisa Sabashia Abepuza
manje baqhakambisa into eyisono kube ngathi umuntu owenza isono uyena olungile kunomuntu owenza into enhle. Uma ngase uqhamuke lapha ugqokile nje umNazaretha bese ubhinqa kahle ufaka umqhele wakho ngebe kubabaze, kodwa bese qhamuka insizwa nje faka isudu ebomvu ifaka isibhiki ngesabatha ebazathi uyambona lo muntu loya ayushayile lo muntu, bese bekhohlwa ukuthi umthetho waleli bandla uthi ngesabatha asigqoke isibhiki, bese bekhohlwa benaka kakhulu lokho okunganakekile ukuthi hawu uyibona leyasudu ngiyibona ucijile lensizwe esiyashaya ukuthi hayiwayo, kodwa bese kuqhamuka nje umuntu nje faka umNazaretha wayo insizwe yezulu omude ngisho kuthiwa awubuke kahle, kodwa uma umNazaretha omude ofika lapha ethendeni noma emaqakaleni ngenhla kweqakala uzovela iDavid lona dushembe wesabatha. Hayi mina nawe sifaka isibhinki ngesabatha, umthetho webandla kona kwaMalinga, umthetho webandla lonyazi. Ngiyathusa izinto esezenziwa owethu ngisho emgidini ubone ukuthi insizwa ayinamaguza ayinakhongomani ivunulwe qala abaphathi babekujikisa kuthiwa awunali ikhongomani jika ulate jika, manje ngoba sebeyastransfera Capitec ukuthi ungibone umphathi wenkosi ngizokufakela Capitec ungangijikisa emgidini futhi sihamba ngaye ngeke sikwazi uqinisa umthetho ngoba singawuqinisa ungeke ngithathe, kodwa umthetho umile umthetho nako mama neyaba ngifuna ungena kakhulu ngiyena umama nami ngiyangibone lapha ekhaya ukuthi oh lapha kuyaxega la, kodwa bese ngithula ukuthi aqine mina kuze umama aqonde ufuna eqina ubaba manje nami ngigwinciza ikhaya ngelime ngoba umthetho ubekwe kobaba emakhaya ukuthi ube yibona abaphatha emakhaya. Sicela inkosi ukuthi siyintsha amaNazaretha sithi sikhula ngoba nazi izinsizwa ziyakhula, kunenkosi esibafisela khona, sibafisela inkosi ukuthi beganwe nansuku ehlaza bahambe ocela emabhentshini, ayikithi mina nje oganwa nansuku kuleli bandla. Ngezwe nami mhla kungehlela, ngezwe mhla kungehlela ngiyakhumbula ngisho uanti ukhomoto engayocela kuye esipholi lapha ebuhleni, ngafika ngacela ayo ngazi nokuthi akunalutho uNkulunkulu uyakelekelela ke mayikubona ukuthi unothando lwento ngisho kuthiwa usebenzi. Ngiyakhumbula ukuthi nami ngangasebenzi ngimhla ngiyovela ebhentshini, kodwa uNkulunkulu kwaphela unyaka odwa ngase ngawuthola umsebenzi. Emva kwalokho izinto zasezenzakalela ngenxa ukuthi nginesibindi ushamba ufuna umuntu omethembayo, ufuna iqhawe likaThixo, hayi iqhawe leli ekhulunywa ngalo lesikhathi samanje, isikhathi amaqhawe esikhathi samanje lawa abathi abantu uyabruketa noma ukumaketha, amaqhawe okumaketha uthatha umuntu uqhawe lezulu kanti uyazi ukuthi uyalalisa. Iqhawe la ngempela iqhawe elidelayo elikhetha ushembe, zithi zikhona izinto zibheme insizwe esikoleni ukhetha ushembe, zithi ikhona izinto abantu beshaya imoho ukhetha ushembe, zithi zikhona izinto intombi zithola abangane ehlekisana ngapha nangapha ukhetha ushembe wena ngoba uyazi ukuthi ubhokopheleni. Ngani ikhuluma isihlabele lo sithi nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa, awufuni ukuba nenzalo ebusiwe. Ngapha kwenye indawo kwaZulu ngathi ngiyekhona, ngithi ngiyafica ngithi ngiyaya ngithi ngizokuthiwa kunomdlalo endaweni ukuthi sasiyokwakha umzwa sicilongweni. Ngibona abantu bakhona beyithela ngamanzi abandawo, ngiyabuza ukuthi yini bathi hawu uyophelelisa, hawu ngithi pho kunani ngoba na umsebenzi kaNkulunkulu nje, bathi hawu la kuleli izwe thina siphumela intombi. Ngase ngibona ukuthi hayi ngoba kugxekwa kepha baqhuqumezela intsha ukuthi abantu abayiphathe kahle ukuze bezoya lapha umfundisi eyobuza ukuthi mina ubona umfundisi isandla sesihleli phe kwesinye paradise sesithi anginasazelo nalentombi. Yabona leso sikhathi
sibuyisa uhlevane emzimbeni ngisho uyinsizwa uyaphokophela ufisa ukubona usulapha sezushaya seyiphenduka zonke insizwa Nazareth cha angisho ukuthi sengihleli lapho kodwa bengisho ubumnandi esibuzwayo ngiyacela uNkulunkulu ngathi naseyinganeni kunento engene kulezi insuku othi uma ubuka ubona izingane ziyenza ubona ingane yamakhelwane yenza ukuthi nawe usungene lapho einganeni zamakhosazana uyibone sezenza izinto engenziwa kuleli bandla angiyena umphathi wabo kodwa ngubhuti wabo ngabeluleka nje ukuthi ngiyacela usidade wethu mani bona abanye osisi befaka amalegini namabhlukwe ningawafaki awanifanele amen angizukuba mude njengoba isikhathi umsebenzi iminingi kangaka ngiyacela uNkulunkulu ngalamazwi sengiwashilo abuseni kuzwile Nkosi buseni kuzwile amen Siyabonga inkonzo Nkosana kamkhulu Nkosi busisi Nkosi usuphama kwabayingcwele Sibuyisela uNkulunkulu ngengoma yesibili sibusisa sifuna ingoma yesibili See